Speed made it to Ethiopia. እንዳንተ አይነት ቅልብ ያላችሁ ኢትዮጵያኖችን ፈጣሪ ያብዛልን በእውነት ከልብ 6000 የእድል ማንም ሊወስድብህ አይችልም ያንተ ነው አሳያቸው deebinee irramaatii yuutuubii toy speedii wal qabatee namoonni baay'een viidiyoo hojjechaa jiru keessattuu gama tiiktookii gama yuutuubii feesbuuk irraan waan baay'ee barreessaa jiru dubbachaa jiru አዶናይ እንዳንተ አይነት ቅልብ ያላችሁ ኢትዮጵያኖችን ፈጣሪ ያብዛልን በእውነት ከልቤ ነው ማለት ለማስመሰል አለ የምታረገው ነገሮች ከልብ ነው የሰው ለውጥ ያስደስታል ሰው ከስኬቱ ሲደርስ ያስደስታል ሰው ሲቸገር ማየት አትወድም እና ይሄ ሰዋዊ ባህሪ ነው በእውነት ኢትዮጵያኖች ጋር እየጠፋ ያለ ነገር ነው እየመለስክልን ያለውና በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት የምታረጋቸው ነገሮች ሁሉ ለዚህ ነው ቪዲዮ ልሰራ የፈለኩትና ትላንት ለዚህ ልጅ እንኳን ምን ያህል ዋጋ ስከፍል እንደነበር አይቻለሁ እየሮጥክ ጋርዶቹ ይገፈተሩክ ከረንትሊ አንተ ታዋቂ ነህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ አይገባብንም ግን ይሄ ልጅን በቃ ከህልሙ ማድረስ አለብኝ ብለህ ነው ዋጋ የምትከፍለውና ይሄ ቀላል አይደለም በእውነት ፈጣሪ አብዝቶ ይባርክ በጥፍ በልጅ ልጆቹ በዘር ነው ይሄ ነገር በረከቱ የምታገኘው ምክንያቱም ሰው የዘራው ነገር ነው የሚያገኘውና አንተም የዘራው ነገር ወደፊት ነው የምታጭደውና አሁን የምታረጋቸው ይሄ ቅልብ ፈጣሪ እስከመጨረሻ አብሮ ይሰድልን ነው የምለውና በዚህ መጠን ራሱን ወደ ኋላ አድርጎ ሰውን ወደፊት ይገፋል የሚለውን ከአዶናይ ተመልክቻለሁ እኔ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ስለማንም ሳወራ ሰምታችሁኝ አታውቁም በደግም ይሁን በክፉ ስለማንም አውርቻ አላውቅም ዛሬ ግን ይሄንን መመስከር እጅግ በጣም ስለፈለኩኝ ነው የምናገረው ሰዎች ራሳቸውን የሆነ ቦታ ለማድረስ ብዙ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን የሰው ልጅ ከፍ ለማድረግ የሰው ልጅ የሆነ ቦታ ለማድረስ የሰው ልጅ ስኬት ለማየት ራሳቸውን ሳክሪፋይስ አድርገው እድላቸውን አሳልፈው መስጠት እጅግ በጣም ሬር የሆነ ነገር ነው እና አዶናይን በዚህ አጋጣሚ ሳላደንቁ አላልፍም ለሚለን ኢትዮጵያ ሂንታኔ ወሪ ብየ ኬኛ ኢትዮጵያ ባዬ አካጃ ይባትቲ ዲያዊ ከናራ ላለኒ ድንቅ ሲፈተን ባየቱ ጅሩ Oh my God, this is Ethiopia. It is so gorgeous. Oh my God, look at the city. Wow. If this is your mama I want you to tell your mama that she is fine somebody told me that these ladies right here are legendary with gold medals I just want to know one thing. Dhufaatii mucaa kanaa duuba waan biraatu jira, ergama biraatu jira, kaayyoo biraatu jira, nuun jettan isin jirtu. Maalirraa garuu jecha sana akka jettan hin beeku. Ani wanni ilaalee dhugaadha. Wannan ani hin beekne kan isin beektan jiraachuu mala. Qilleensi sabummaa, qilleensi amantii age tokko xiqqoo tasgabbaa'ee jiraachuu. Namummaatu dhaabbatee deemaa ture sa'aatii muraasaaf jechuudha yoo xiqqaateem turtiin mucaa sun ture sa'aatii 24 jedhame tamsaasni sun tamsaasa kallattii dabraa turedha dubartoonni huccuu nagadan markaatoo keessatti tishartii 6,000 Iskarbi naannoo 5,000 kanatti gurguraa turanii jechuudha. 250. 250? Yeah, 250. No. That's only 250? 250. No, too much. 6,000. 6,000. No. 6,000. Wait, just one. This guy is free, he's fire, he's got the dog in him, man. Can you give him a chance, bro? He can be international, I believe in him, man. He's the biggest, the greatest, the latest. Achuma cinaasan immoo namni warqii kennaa kenneef hin jira jechuudha. Taateen kun lamaanuu magaalaa Finfinnee keessatti Ashoo Speed shubbisa Oromoo. Salam. What is this? This is an Ethiopian
I'm a warrior. Wanti inni egaa hin daawwanne hin jiru jechuudha. Aadaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii hanga tokko daawwachiisuudhaaf yaalamee jira. Innilleen egaa itti seenee yaalaa ture jechuudha. Keessattuu immoo namoonni galateeffaman baay'een hin jiru jechuudha. Dhufaatiin mucaa kanaa akkasii dargaggoota keenya faranjiin akkas goote maaloon akkas goote bu'uurri hammeenyatu yoo dubbanna ta'e bu'uurri hammeenyaa tola har'a deeffachuudhaaf rakkannee gatii kaffalaa jirru kanayyuu kan nutti fide bara faranjiidha. Sa'aatii xiqqoo tana keessatti namummaa agarree jirraa amantiidhaan ala, gandummaan ala, sabummaan ala jechaan jiraa miti. Xiqqoonu amma sa'aatii xiqqoonu gammanne tanatti gammaduu kan dadhabdanis mataan keessan eessa akka jirtan akkam akka taatan of laalaa kan dhugaa jira jechuun waan hunda keessattis ciniinamummaan gaarii miti. Of gadhiisaa of dhiisaa bakka maal of ciniinanii jiraachuun maal bu'aa maaliif qaba? Namoonni akkasii namarraa miti jechuudhaan dhukkubsattan. Inaaffaatu isinitti jira. Namoonni akkasii namarraa hin ciniinamne of keessaa ofirraa ciniinamtan ofirraa fayyaa'ise ofitti araaramaa jiru. የፈለገ ፌመስ ልትሆን ትችላለህ። ከ4 ሚሊዮን በላይ ፎሎወር ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ የፈለግከውን ያክል ልትሆን ትችላለህ። ግን ደግሞ ልክ ካንተ የበለጠ ሲመጣ ልክ እንደ አዶናይ ትገፋለህ። ውጣ ትባላለህ ማለት ነው ከካሜራው። በጣም የሚገርመው ግን አዶናይ እኔ ታወቃለሁ 4 ሚሊዮን ፎሎ አለኝ ፌመስ ነኝ ምናምን ተገፋው ብሎ ወደ ኋላ አላለም። እየተጋፋ ስንት ሰዓት ሙሉ እየተጋፋ ሲያስተረጉምለት አይዞ ሲለው አዶናይ ተነስ ፎቶ ሲሉት ሊነሳ ሲገባ ውጣ ሲባል አረ ውጣ እያሉኝ ነው እኮ እነሱ ሲል ሲገፉት እንደገና እየሄደ አይዞ ሲለው ስለራሱ ክብርም ሆነ ስለራሱ ምንም እኔ እንደዚህ ማለት ሳይል ያንን ልጅ ለማገዝ እግዚአብሔርን እኔ እንኳን ኖርማል ምንም ፎሎ ሳይኖረኝ ውጣ ብሎ ቢገፋኝ እንዴት ገፋኛል ብዬ ምናምን ደንፎ ጭሬ ነው ጓልል የምችለው ማለት ነው። በቃ የራሱ ጉዳይ ብዬ ልሄድ የምችለው ምን አባቱ ምናምን ብዬ ማለት ነው። አረኛ ወጣት ነን ግን አይመጣልንም አይሆንም ማለት አንችልበትም እንደዚህ በቃ እኔ አሁን አዶናይ የፈለገ የሆነ ሲናገር ቢሰሳት ምናምን ራሱ ቢያንስ እንደዚህ አይነት ነገሮቹ መርጫ ይለታል ማለት ነው። እኔ በጣም ነው በቃ ሲገፉት ሲገባ ሲያስተረጉምለት ልጁ በጣም የኢትዮጵያው ስፒድ ይደነግጣል ምናምን አይደል። ሰብስክራይብ ጎራ